Welcome to my new channel, AL Hits. Ole tuntuma chuan Bruce Lee sulnu kan chui lawanga amai ro chu a ai o tu Bruce Lee fapa M1 ti mai thin amai ro chu in an melin ang silo newborn baby Bruce Lee second anti thin Rusei imei a video atle mazong karon tar langanga a autobiography karon soitel donani aming pum hi Yusei Ryuji imai ani a heite hi anik ne ma chuan Lee Kid antia mini Bruce Lee te po kantini tunlai aron larthar maya Bruce Lee style chi sang hi ne so mai ni a practice na sa a in lama po TV a video enin ti khana practice tlau mai ni chumi wang taka he tianga Bruce Lee style thiam ne so mai hi ni a kung fu stick vai treng hi pui takani hi ulong ti film ania tunami hi a video karon ta chu hi a video po ge pon ka en to munam khop me film putling pa ma yang hi la chang lawa chu wang chuan salary ang pon chu tengin a lo thatin chu teng kumtin ang vel pon chu thiam la ha hi te hi amai ro chu training hi tha me ni hei in mong hian in lama fitness angai poi mo Bruce Lee khala ka tara TV lian dewen chopa ti hianin man ro jong la khoma arang MSP thi atona tha mai ni munam mai ni ti chuanin ron let leila ama hi a professional hian hei a na tho han ti la na thok ro lan lawa kan cheva India lama pe chuan no pangkum som pali noi lam chhor te pe chu danin a phal lo dan khapani kha khatiang khan na tho nei ro lan lani lawa kan cheva ka nga heng mi YouTuber ni oh phot maya a careful stretching a moi je hi kan muang chu mini Bruce Lee ti me mai ke chuan Bruce Lee no te kalo ti thina ma na tang to han ka en thina a chetla ka mu hianin etia YouTube han upload a mi te han mu tura han the chu hi khachak na rei to a chan chin han soi pa in chuanin kum sang hi som pakhat khana piang ani Rusei imei himo Japan pianga a hometown po Japan ani he amoi je ne so je he tet lai hian rula na vakan ti thina kan tet lai te pon hetiang kung fu karate te po kan hanzir thin khania khatiang hun lai khan stretching te ola careful ti te ru te la nawa khatiang lai tang de to khanin ain tana he ani poi tu na tangin he a fitness a pui je he tet lai tanga he tenga ti chau chuanin ala turu hle ang tikha be sei om view ni chuanin Japanese ania anam mo nationality a hian heite hi Rusei imei hi asa khona hi engsa khonge ti hi hria chian mai poni lo anno na ni rini hria tala har khop me hei amoi sin heng hi chuanin keji samthum pakhatania hria thei china hian ama hi asam hi aduma amit dark brown ani chuan zodiac sign kan tiang kha tinga khanin Sagittarius ani chu fit thum lein chili vel sang le kania amai ro chu athil ti thaile thiam thil chu theuneu lo takani puitling ti thei ang thei ve kani khi kan muang khian Game of Death movie ni khan ka she khi a style khi ang chia a background na Bruce Lee movie mi kha manga
kan enang khian khi style ang chia mang the ni hei bak Bruce Lee second Bruce Lee no te mo Bruce Lee never die ka ti hial ke pon tangai sang em Bruce Lee a chan chu hi Bruce Lee he menge ne in khwa khir na thatak nei mi in vong tak discipline nei thatak ania he tiang ta karon chor chuak thale English te la thiam ma science lampang po asanga a English man te affect lutuk be a water my friend ati tele chi sang thu quotes tam tak soivek sen lo atamani ka ngai sang ke pon ma se Bruce Lee 1973 khan lo boral de to maya ke pon ka thui thina kan hriat lu hianin tlai khon wa hianin athi chungchang hi an tlang zar chau nge te ka tiam mak ka te kan pian ma fe to khalo ni to kan pian nu fe te kan han puitling tlangwal chau nu hian a film te kan en box ya ka kha tam takin an shethel thina sang ka jako som sari patum khan boral to ni hela hi chetla hi kan atiza ka lom lu tu ga hi alom lu tu hi anu ya azwang tor hi nau pangchial tu ka hi te ka lom lu tu ka rose me hi fiam thu du te mai ne no pangte amaro chu hemi a skills impressive skills aso hian ati tak em thin ni chuan emeritus status kan ti hian in unmarried kan ti ve ngai no panga sailang verela estimated net worth the $5 million vel ni ve trata Facebook le Twitter a hian active ve a Facebook a hian 249k followers nei ve ni Twitter lama chuan 351 followers nei ve a Instagram a active ve Instagram a page 1 10k followers nei